Sawan simspet, hindi ba sepai? Sawan simspet, sulok ha kan. Penrum. Nabi dalo. One way ni. One kena jungi way. Kibor Pulit ka Sora Police Station na kasiteng sngi jong ka arpun riu terik unaitung arajar rupsao kila kem Mardor ki Dkhot ka hinyo trap National Youth Front HNYF East Khasil District lingbaga jing ujor sumboto de ki Pulit hi barkani ga jing kem kalawan Tang hapo arkanta ba ki Dkhot ka HNYF kila Pakhang yaki kali Torres na Assam ban lecha Sora bat dauki Umtyngar kibla sha kem ki kintup yo ba Steve Kriem President Lemusketri bat ki Dkhot kumban chukdo bakani ga jing Pakhang yaki kali Torres na Assam dag HNYF hak step jong ka arpun riu terik unaitung arajar rupsa Umtyngar ka long kum kadak ka jing persya ka sarkar jilla bakamla bantelakam ya ka jing wanrung laitlan ki kali na Assam banwan kit nongwan jogok kai perthai shaka jilla kani ka jing Pakhang ka dei ru ka sin jam ban pentrikam ya ka rai na ka jing elang khandai tli ki sang phalang ban tangon ting e ka sarkar bakam pentrikam me ka LP ya ka MRSSA arja khandrio bat ki wei pat kilat kilinti bantelakam ya ka jing wanrung kerthep ki mender shaka jilla haswa kani katukani por hadian ka jing Pakhang naga bor jung ki Pulit na Sora Police Station kilawan poi ketiga jaka bat kaladon ka jingyania ka bajor hapdeng ba Anthony B Khongset OC ka Sora Police Station bat ki Dkhot ka HNYF ketiga jingyania kalami namar ba ki bor Pulit kila thmun pelaj no iki kali na Assam kat ba kaseng kamsham la ailat bat pane ai triang ban pelaj khamadian pat ki Dkhot kaseng naga jingi kren ba ki bor Pulit ban naga jingkular ban kren ki bor ka sarkar ki sha ban pelaj no ya borok ki kali klem da poi perkhat bakin sha kem Mardor haki Pulit Kasi magulang na mo sa hiru ba nakajuk ri ni laga jonga sektor ri laga sektalang ha hidon laga hok ri ba man stop urus bar kai ban tabang na kaliang jong hiru long biet ya ki beriu ba napa ibawan ka kakta ya jakpo jong ki nong suara baro nong suara ki phone sudah dia nak tak kadang beriu jong namar masuk tu kata tambah kambing kan kom tapi ya bi kan tempat kuat nun empat kali kalau illegal siap suku mai kata kecing ni badan jong pi ngasuh tu nama umti kan ni kom kecing ni kambing kan ni kecing tolong kamlong dari message tadi ko apa message kalau nanti itu sekretariat kan bagi bor sarkar pinsule iki beriu pajba kata kuasa kemana sama pin rayuak nan nong sora pada hati sekretariat las punya kalau bedok ki besok apa sora ki badon ki kani kata Torres polisi mentane om di secret Torres polisi mentane orang juga ya kamai kata kayo nang Torres polisi itu baik bedok nong ka bangan keren ni tourism me ke kambe ke section jong ama nah keren ni kalian kalau ada baik ke illegal Wah penikran yang tourism berna Assam ay kamay lipanyo ngajar sekolah ngajar kata ra mapi sa sarkar suku kam jonga kade bapinum pendik nang man anuti kani karo kamle jong pi ngambek hindrai kawai pat kalong pile persa no fundamental rights to brio suku Gidon la kahok mungkin guys subo mga mapil sali sisni ni guys we ibat brio stay sabar in snow ya dan ka snow ka song seer ka song yu kam dai kan ban pen song seer kin sem brio ba ko kadang kam jadi kam guys ni suele kam basai mentar pilale basai uban Assam kan kalibam wan sini pian no ni dang la support ni kan dai stay ke jingle violent and non-violent, but there is something which is illegal that you have done. No, the peaceful to become illegal to batay nga kaan iu ka ibori peace ang halang banbat ni kalipata. Kamdan ang kamdan bor ke. Gile bom lalong. Dikwa ban ke keren sarkar simak kamat no. Kim penting itu balong di sini. Kami ha. Kami kom no.
Sawan sim spek lele. Indai bapak serpai. Sawan sim spek sulak ha kan. Penrum. Eh songnya Baldo. Baldo. Ya ya. Sanya enggak, nik enggak. Song adien tu. Ya, yang tu, turun long adien. Isna bi dah lo. One way ni. One kena jungi way. One way. Sikit pada kali jam ni. Sawan sim. Dulu kena pasang nak ni. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka Umtyngar kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.